Abataka barukwangarira mu tawuni yambara kandi barukorera mu by'emishuburo yabo ngabavugi ba boda boda hamwe n'abamaduka nibetombuitwa habw'enguutombi ezibahindukire kizibu kandi zikabaremesa kukora tinka bagira ngu turi 100% ngu twashikire hari munonga ahabwo kuba site eine umwanya muhangu kandi umwanya muhangu nukuba ngwetaga sente nyingi muno. Samuel Godfrey umuvugi wa boda boda haruguto Rwantare yashobora kubabire babagizirembwe ngo utegeneza korwa konke kitakabireho ibyina byabishubire amiziga haruna nore kora sibone tiyukire nyumwe kumanye kibiro no bakagira ngenda kora nse kumba turonze rubwire rwa kora yabo so nabwo kumanya abantu mwego uburyo kikurerwa ngo rwataro rwaterera cyari Mpakedrin uri hakakigo ka seri yantare yagira ngo imihanda nkeji ne bateganisa munonga kandi cyahezo bwire bwinji twaza twine tahahife ndari road dekozirege nebina kandi shayo nerbize twine kwishomero tare sukunda crossing we bakuzaka so teganisa munonga bamwe bakabatoraganisa bembeze kutukora rubutorwe konga tubarukora so tutegerize kuija oba hariyo plan ndijo kwijagaruka mukora nguto bakana bakorwa Victor bwana baturaganisa kuija kurukora konga tubarukora ogu yangu n'abana b'amashomero bateganisibwa mu kuzaha ishomero warukozurwe abana bitumba bari safe n'abandi abatuze boda bodas n'abandi nito twenga twanturabaho turije to avoiding accidents. Inamatsko nawe yayoreka ko abashabazi abarwana batwara babasasa abo imihanda yibarukorabamu kandi yashaba government okubayamba. Tinebyina ebiteganisa. Ngobo no musabazi. Musabazi tera mukina hariya uranata ko mugongo. Nanye kanyo ko muvugi bikikose. Otera hariya amotera mukina hariya. Cyunda kucyase kabuzo. Ino uzugwe nguto ko rwa accountability tutwara fuga bashabazi teganisa munonga awari wahingura kacebwe kubona aho Tayari West yatayiraho meya wambara city Kacebezi Robert kandi ugu yagira ngo bina masiko government yaheza kubongera sente hengutwezi nizakorwaho kutukuza kureba nka hagati ya city na kutukwesa akutokore ngutweza chorus anda usumid program kandi ecyo tubasize kukikora nambwe ntwine na plan ndijo yo kujya kuba kutongera ntusha kugire ngo utwezinde twayongeramu kuboneza nkoruguto Rwantare kuboneza nkoruguto rwa Kitunzi rwa Rwizereni kuboneza nkoruguto rwa Kitunzi rwa Kijungu okukora zanda yendekire completion hamwe na nezindi nangwana no gukora uruguto rukorga aha Ole Innocent rwa Kitebero kuzakatete urwo ruguto narwo ntuje kurukora so now ejono programu okutugine Kacebezi yashobora kusente za 1 billion fund heziri kwebwa buru district bazikozi hise kora hangute ziri yaheriye town twine sente zituri kutunga za 1 billion eziri kutungwa na district sezindi under road fund eze sente tuyambere munonga okubasa ko igura emahanda na munonga onducweka ebimwe ebyaheruye town ahagata henyine ogu yayengere yashobora Roza nibakozesa sentezi okusharo ubuto buco bw'umutawoni kandi nashaba government okubongera habuhwezi eze sente za local revenues tuyamba omukwigura ubuhanda buke nagambere naba Mbarara City South Division okubu opening abakabutebekanisa bakakora itwe ntkoreje imihanda emhango Job Kato abwa Tayari West